varize bazindire Audrey iyi action ntabwo ari ntoya iyi action ntabwo ari ntoya sivyo genda ufate varize yawe jewe ndafisizo mu buterere kandi hari n'abantu bishoba bakuzi wowe nta numa kuzi nta naba mu banuze nta bantu bahazi benshi ndafisizo hariya urashobora kugenda hariya ukabasa même 3 jours ukatira mais vine kure kibunga tarakimwe nagize ndakubwiye uko azogira enquête narakimwe nagize jewe Audrey Audrey Duga muri sala bon idiri sasa idiri ryageze neza tumenye ingene umuntu ashobora kugabura amafaranga oya namaze kubwiye si tu travailles avec moi tuza kubona changement na église ya uzoyiduza pe tajenga église mu rohero je nakubwiye je uzo supporting nda gusupporting supporting 50 nakubwiye je ni 60 oni 40 bwa mbere mugabo pana none se buri bwa kabiri nakubwiye after ngiye gatatu ya kane gatatu mon frère imani gweza gire cyane ndakwatuye kwimigisha ubandanye utera imbere mu by'ukora asa wescrow petit turaywana petit joge dubigire kuri abana yari bigire kuri eglise yawe ndakwatura kwimigisha yari bigire cyane kuri eglise yawe jera turazinanye bazari mama gaza allo ego kuri WhatsApp sawa gani hone kuri WhatsApp ya wale ngati ntugire ikibazo je gère man la super je gère ibi n'izi business zacu birakunda kuba cyane ubwo ce que je vais te conseiller nuko wewe watuza umutima ukawushira hamwe kubera yuko je suis kuzohera nani uviriza nizera uza kunyizera je nakubwira ibintu situation nk'izi je ndazimenyereye mu buzima twebwe n'akazi dukora situation nk'izi ni gambere oya ugenda kubikira kimwe oya ushaka kunyumviza ushaka kunyumviza man tekereza bro je gère ntunyizeye kandi ibintu cyose wowe nibike kujya mu mutwe wawe ko wewe daye papa ni pasteur none n'umundi numva ko je mavuna kubyetekereza wowe nuko kuvuga ikintu kimwe je sijambe mfunzwe sijambe ibintu nk'ibi bishikiye urataho biva n'akazi dukora tutuyemenye wowe sasa rero ce que je peux te conseiller nuko utekereza ko kuvuza ufungwe wowe bagutwara nko mu mpimba wowe yo ikibazo ko hariya biravana n'amakshiri umuntu wabakoze nkaho ujanye n'ivyo bintu byawe gusaga bakuriye ni mekamana sawa uri kugira ngo ntuyikwegere cyane ntuyitere ingorane ibibazo byinshi cyane tekereza moi je vais gérer OK namona byose je vais gérer byamona baba bakadufata bigenda ntibashobora kudufata action iri ku mutwe wa mona urabitahura action iri ku mutwe wa mona nta muntu washobora kudufata ninde afite preve y'uko ari twebwe
nta muntu tuzoba tumufashije nta muntu n'umwe afite preuve yuko ari twebwe tegerezwa c'est entre nous Alvin, mon gars, t'inquiète pas, ma soeur. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais gérer, je te jure. T'inquiète pas. Nakubwiye nta kibazo. Ivyo ni ibintu bito cyane. Alvin, je nana kimwe nakise. Alvin. Respire. Respire. Alvin. Ngiriki Alvin. Nana kimwe nakise. I know. Ndabizi. Petit, to. Mona. Nashaka kubafasha gusa. Narakubwiye ko turi famille. Si turi famille, tutegerezwa kujya twese ahantu hamwe, tugashira ingufu zacu twese hamwe. Rero nakubwiye ati ntugire ikibazo na kimwe. Je ndi ngaha, ibintu nk'ibi ndabimenyereye. Byose ndaza kubijera. Uje bibiki nana kimwe nagize. Ndabizi. None kujya kwarandondera. Kubiki. Bibaho umuntu ushaka kuronderwa n'ibintu byinshi. Mvuga ko ikintu kimwe. Mvuga twumvikana. Si, bazuhori bihanagura amusozi. Hama jewe ce que je vais faire ni je nakizi. Genda fati valise. Bazurindire Audrey. Iyi action nagwa ari ntoya. Sivyo? Genda fati valise yawe. Jewe ndafisizo mu buterere. Kandi hari n'abantu benshi bakuzi wowe. Nta numwe akuzi, nta naba mu banuze. Nta bantu bahazi benshi. Ndafisizo hariya urashobora kugenda hariya ukabasa même 3 jours ukatuma. Melvin kure kimunga atana kimwe nagize. Ndakubwiye uko kure. Azogira enquête nana kimwe nagize jewe. J'ai rien fait. Je vais t'aider. Urabitawe. Tu m'aides comment j'ai rien fait. Peu importe ivyo bakwagiriza byose. Nakubwiye humura je neza gufasha. Ngene fasi valise yawe. Nta muizane. Je ndagumugambi neza. Ndagufasha. Kuri kwiki. Nini? Agende gufungwa gute man? Ni 2 jours. Je ndafise connaissance. Ndafise amafaranga. Ndatanga je inzira zose ndazizi. Sijambe je mfashe kuri ibintu. Sijambe. Kira. Okay, umviriza ndakubwiye. Mona watanideka. Ndabatsa mona watanideka. Écoutez mwapfe. Mona watanideka. Ndabatsa no. Wamukonda kubwiye. Nawo kuramo sozi y'amaraso. Menya yuko uri munyabyaha. Baha. Tatwa. Muramo. Ibintu bimusigamira mwebwe mugatanga imiti gukorora amata kugira ngo abana ngo Yesu akonde iki wa muhungu ndakubwiza kuri rero jewe akakazi jewe ngeje umutekano w'igihugu icyo gituru ushaka kumpa wewe kuva kuri nyene cyo mu gihugu cyacu Burundi abateje umutekano abanyagihugu nta numwe mbere gufata igituru ndambi cyo Burundi kandi utugira imbere wa muhungu ndakubwira wowe nta numwe umenya tête quoi Jody Mona ndamutwa Mona ntugire ikibazo nagira ikibazo VTD wowe urinde wewe 2 jours ntabisi bisobanura polisi urinde wowe ushaka kuvuga s'il vous plaît allo tuwagiye cyomusiga mwigira mwebwe mukigira 2 jours just 2 jours unyize nta misi uzorarayo ndazi je icyo uzagukora atoka Bro, are you very crazy? nta misi uzomarayo je te jure. OK.